Hi, welcome back to my channel. This is Einstein and you're watching Little Stein channel. So basically sekarang pukul 8 lebih. In the morning, today I'm gonna make an unboxing video, a Shopee haul unboxing. Okay, so I ada satu parcel. I think this is a phone case parcel. I bought like bunches of them, and sebenarnya dah sampai like a few days before, tapi I baru ada masa nak buat, I baru ada time, I baru ada kudrat nak buat, I baru macam let's do something as well. Selalunya akan tidur pagi-pagi before kerja, tapi macam hari ni dia letih tapi I tak boleh tidur, so let's do something lah. Okay, let's do something. So I got my packages here. Kita tengok apa dekat dalam. I tak ada gunting, so I guna je lah kunci. Aku okey je. Apa macam ni sangat cara packagingnya sebenarnya dekat parking. Aku tengah buat video ni dalam kereta dekat parking. Legitly dekat parking tempat kerja I. Kita penat lah je ni. Apa ya susah sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, mudahkanlah semua. So I tak ingat pun apa yang I beli. Tak ingat pun corak dia. Yang pasti banyak. Tada! Sebab I jenis suka tukar-tukar casing. Apa tu? Ada ni. Sebab I ada beli like 2 set screen protector. Yang ada ni screen protector yang dia ada case yang kita boleh buat sendiri. Okay, so ni ada satu, ada 2. Sebab yang punya screen sekarang dah crack. Kita tengok balik yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 casing. Saya suka tukar ikut mood, ikut baju. Okay, so ni pun dapat juga. Sekarang ni untuk phone lain, sekejap. Since I tengah record pakai phone, sekarang ni I pakai casing ni. Sebab semalam kena tape, so gum dia tak hilang. But casing ni dia daripada Gadget Store. Ya ke? Ya ke Gadget Store? Sebab dia Cobra punya case, but in glitter. Harga dia not so cheap but not so expensive. But ni lah case pertama yang I pakai untuk phone 16 Pro Max saya. Since I first time pakai dia sampai sekarang, phone ni masih kukuh, yang masih I setia pakai. Ada banyak lagi case lain, tapi case lain tu macam aku tak akan go back to this case. Cuma dia dah start kuning kan, dah pakai tahun lebih. Untuk video ni I akan just macam I review gini. Nanti dalam masa yang sama I akan selitkan I boleh try on dekat phone. Sebab sekarang ni I cuma guna phone untuk untuk record video. Ya, so ingat nampak. So dia macam ni. Ada ribbon. It's a soft case. Dekat situ dia tulis TPU case. It's soft. Comel. Pink gitu. Sebab lah macam feeling nak comel-comel ke pakai. Yang cantiknya. Very not me lah sebenarnya. Next is pink also. Yang ini checkers. Macam ni. I akan rasa awkward sikit sebab every time kalau macam ada orang lalu ke, dia akan tengok I sebab I betul direct ke orang lain. Bang, jangan ingat saya bang. Saya malu bang. For the third casing, yang jenis bunga floral macam ni, nampak tak? Ni nampak tak? Comelnya. This one also like a TPU case, a soft case macam ni. Cantiknya.
Sebab phone lain pun putih, dia colour in white. Bila pakai apa-apa casing, dia nampak cantik, comel. Oh, this one is my favorite. Of course. Another pink. Obviously. Pinker. Comelnya. Dia ada macam this one is in pink color. Okay. Also a soft case. Yang bagusnya kan, the one that I purchased ni, every casing is in plastic. Nampak tak? Dia dalam plastik. Every case. So dia macam cantik, nice. It looks proper. Ini casing yang ke 1, 2, 3, 4. Kelima. This one is black in colour. Comelnya. Okay, the reason why I choose this casing sebab dia akan mengingatkan saya pada kucing kesayangan saya. Tada! It's so cute. Because my cat is a tuxedo cat. Okay, kucing lain adalah kucing tuxedo. So bila I scroll I saw kucing ni, I macam, this is my cat. Macam tu lah. Cuma my cat dia punya mulut kat situ hitam and dia bentuk besar. So, this one, so cute. Next, kita ada another soft case. Oh, this one like macam hari-hari yang saya perlukan motivation. Maybe I will be using this case. Di sini ada kata-kata note to self. You are doing the best, Yuki. You are worthy and lovable. You are allowed to say no. It's okay to start over and try again. So dia macam boleh bagi kata-kata semangat dekat diri sendiri. Your boundaries are important. Next, we have another simple floral case. Maksudnya nampaknya sakit pinggang lagi. Dua-dua ni kan. Part usia. Next case, soft case. Dengan ada corak like macam bunga-bunga comel ni. Okay. Cantiknya. It looks so soft. Like macam memang estetik gitu coraknya. Another soft case, another simple pattern. This one tadi like macam I think cream sikit. This one adalah lost track dah, berapa. Tapi kita dah nak habis dah. This video is just a short video actually. Just a short Shopee haul case unboxing. Haul. Yeah. Next, soft case juga. Basically kalau mana yang soft case juga dia akan macam tulis tentang. System format space CPU. So macam okay, maksudnya kau soft, lembut, kau bang. This one bunga kecil-kecil macam ni, blue white color. Ini kalau masa tengah pakai baju biru putih pergi pasar seni, this is very the color. Very the color. Pergi Central Market using that color. Kita ada tinggal lagi dua. Oh, cantiknya. Tinggal lagi dua. So we go on for this second last piece. Yang ini color macam cream sikit. Comelnya. Also a cat. Black cat. Cute-nya. Look. Dia punya kucing dia. Black cat. So going for the last one. Cantiknya. This one black color and have a ribbon. This one ditulis sudah aku tak faham. I hope you there wood for spring. Tak faham. Tak payah baca lah tengok gambar je lah. Okay, so yang ini dia macam bumpy dia macam besar sikit casing dia dekat tepi ni. And then dia lah too soft. Sama juga yang macam besar sikit. Kalau macam yang ini kan dia macam ngam-ngam je dekat kembang. Tapi kalau yang ini you will feel that the foot is quite big. Tapi dia cantik. I like. Sepak dah kita aku. Tidak. Saya ada 4
clear case yang ada corak simple design. One yang ada notes. 3 yang ada design simple bunga macam ni. And then I have like, oh tak, ada 5. Lepas satu lagi corak ribbon. Mana kau punya sponge dik? Hilang lah. Ada 5. Gonong aku tukar casing hari-harinya. Okay, then I have like 1, 2. I have 2 pink casing. Sumpah gila. Like dia punya material dia pun nice tau. Dan harga dia sangat berpakaian. Sangat murah. And then this one. Yang ni pun dia ada banyak colour sebenarnya. Sebab this one I took pink colour. Sebab tak ada pink yang macam ni lagi. Tapi mungkin lepas ni boleh beli colour lain pula. The same design but different colour. And then I have like 3 casing yang dia macam bumpy ataupun besar. Which is this 3. Cat, another cat, and also black ribbon. So total casing yang Ain ada adalah dekat rumah Ain dah ada dah casing banyak. I think like 10, 12. Banyak Ain kan. If siapa yang kenal Ain, they will notice that Ain almost like 1 week berapa kali tah Ain tukar casing. Selalunya dia akan ikut baju ataupun ikut mood. Paling obvious akan ikut baju lah. So this is my collection. Another collection. Tambah lagi. Dah mencari pula tempat mana aku nak meletak casing-casing ni. And here's all the casing. Okay, kalau ada yang korang berminat, ada je untuk 16, 15, 14. But for the 17, tak sure lagi sebab sekarang ni 17 susah sikit. Masih tak banyak lagi casing yang keluar. Kalau ada pun like very simple case. So kalau ada yang berminat, korang boleh je tekan link yang dekat description bawah. Ain akan letak setiap satu punya casing description dekat bawah. Korang boleh klik, korang boleh beli. Ada banyak lagi option yang korang boleh survey. Korang boleh survey. Okay, sebab basically I bought this from the same shop. Senang. Ain jenis yang mudah. Aku tak akan beli kat kedai banyak-banyak. Beli satu kedai, beli macam-macam. Terus dekat satu kedai tak, terus beli banyak-banyak. Include with this. Ada sekali dengan screen protector. Siapa kita nak? So mungkin ada masa peluang ni. Ada lagi masa. I nak tukar screen protector. Okay. I think that's all for my video. I hope you guys enjoy. Dah lama dah tak buat Shopee haul. So don't forget to like, subscribe, share this video. And don't forget to shopping. Link ada je dekat description. Okay. That's all from me. Thanks for watching. This is Einstein. Check out.